o e-counseling chung chang kha kan en thuak don nia I mobile a chain hon chuanin Sainik counseling a link che kha type po ngai lo Sainik counseling ti khanin heta chunga ka type ang hian Sainik counseling ti kha type top ula khata in type top khanin hi ron lang ta ni I pesa.ncog.gov.in ti kha ron lang ta han click top ula khata in click top khan ti hian ron lang don ni hi desktop mode ka da mobile mode in da chuanin han scroll tha ula candidate activities ti a khanin new registration khalo oma new registration a khan in click anga chumi main hi ni som pathum thleng e counseling hi ni som pathum da som pakhat le mi som nga panga thlenga theya khami hnuwa kha chon engma ti danglam the ni to don lo kha sema sataila chon heta new registration kan ti khami in click zo khanin hi ron lang don ta ni hi application number chutlu na tur application number chutlu na tur a hin in application number kha in chulu tanga chuan verify ti hin click photang chuan verify in click nuwa hianin hei application number verified pop up message rong kala hi in okay nga in okay zo khanin hi ron lang don ani email id le mobile number hi automatic in ron lut ngalang hi application in ti laya in email id le mobile number in pe ka khani ta chuta chon otp ron thleng ta otp kha in enter ang tan hian hei enter otp in ti na hian chuanin otp in ti na zoa hianin tuna set password ti lo om ta ni chuan set password a hianin heta password in chin chia thei ngei tu kha in enter anga reconfirm password ti hi angai che khain chunon liang chu in submit ti khanin click liang chuanin chumi zoa chuanin automatic in alo in log out don ani automatica in log out hianin hriat tu chu helai candidate activity boka khan log in na lo lenga hi ron lang do na username le password username chu hei anhoya hi instruction in pek hi candidate username chu AISSC in ti laya enroll number kha chuan password chu tuna in set zo chi kha heta in lu hianin hi ron lang do na declaration hi in agreed photang in agreed ma chu engma kha a proceed thei chuang lo ta hianin in personal details te in nu le pa in ming pa ming date of birth te lo manga exam laya enroll number te in result all indian ranking a nangmani in rank za thau te kha ta khana ron lang do ni chon helaya hian a poimo verify credential te a hian gender da na tur le gender a hian in male le female kha do na helai male le boys le girls kha mi pa kan ni chon boys kha kan select anga domicile kha chu ke ni hemi video bi ki chu mizo ta na ni wang kha ni mizoram kha ni maya kan domicile kha kan submit zo khanin kan confirm ani kan personal details le AISSC details po kha adik vek ti kha kan confirm ang khalai helaya confirm registration hi kan click le menga chuanin le pakhata chuanin Sainik school mizo big ta na kan ti wang khan Sainik school b ka kha chu a hriat mei thei ta NSS 40% le 60% route ti te kha om deuh nu enga kha chu Sainik school hemi Sainik school chip kan nei ang ni chi lo school pa ngai sina Sainik school noya in ran ve le tiang deuh kha seat kha chu soideuh thama oma a hran pain du le kan da langanga khami NSS route 40 route ti vel ho kha chu Sainik school chip b ka kha tuna chung kan tumber ani wang han Sainik school chip b ka deuh ngor a khan kan endonia chon helai hen in lu khan my profile in lu khanin my profile chu hei in confirm do ta ti hian lo to ta confirm na tur lo to lo ta ni helai asira hen choice filling helai sira hi my profile noya khan choice filling ti hi hemi choice filling ti a hi in clicang choice filling in click hian hi lo lang don ta ni
sainik school ching chip ta kan apply awang khanin automatic in helai sainik school hnuaiah hianin helai kan hriat tu chu helai sainik school ti column big ama saber column ma saber hi chu sainik school i big chop lis kha lo om dona hemi kan entin a hian sainik school kalikiri ti lo om ta hemi kan di dei thian in sainik school kalikiri kha thlang sa ngal ti na ni ta keini a chuanin i sainik school ching chip kha application line kan first choice ani to wangin sainik school ching chip kha automatic in aron lang hal don ani chuanin sainik school ching chip ka lo tlin lo pal chuan ti khan sainik school Imphal te sainik school Golpara le kanom na hmuna zir khan a ching chip ka tlin lo chuanin sainik school danga po ka lu du tholom in ti chuanin helai a plus sign na khain metanga ta khan sainik school li song song aron in tlar thlang khata khan in du na kha in priority khain set do ni chu sainik school ching chip automatic in aron oma adota sainik school Imphal a po ka phre lo in ti chuanin plus sign a khan in metanga sainik school ching chip sainik school Imphal ti khain select ang kha som thlenga select theya helai NSS route for 40% 60% kan ti hi chuna china kan soi ton khanin private school ang chi te ina sainik school noya anin ran ve le a khatianga seat kha kan la du thawani chuan ti na angania kha kan soi tel si don lo ani indu chuanin plus sign a bok kan lo click chin ula sainik school i Wayaran school private school anga i sainik school kal anga kalve ang kha ali salo om don thawani chu chuanin plus sign in me zo khanin ti khan kha ho kha run lang don ani hei ti hian plus sign me khan sainik school som thlenga thlan thei kan ti kha chu i in thlan zo khanin helai an hnuai mi kha lock ti hi lock the choices ti hi in lock the choices ti kha in metanga ta khanin in okay ang pop up message ina choices are hei unlock successful aron ti in lock successful chuanin lock ti kha in me chon pop up aron eng lawanga aron omanga in okay ang i hei hi se tu chu in unlock le theini ni som engtinge last date kan ti kha da som pakhat le min som nga panga thleng kha khami ma khanin lo lock ta umaula in choice kha in le edit ve le thei a kan thak jok teng in ti chuanin in la thak le thei ti kha kan se doni khati chin khani se chuan i khami khalo nga de top 3 ani le me kha round 1 ania khata khan amai ro chu heta in register engeni register lo chu exam ma se admission khati thei don lo ti kha hriat tu i registration khati nge ngai ti na ni chu in register nge ngai chuanin chiang lo om chuanin dule komena te po hanin ron da ve le menga le chumi ba ka chon hei hi sainik school official publish ani lawa i keimana mimal i zona te ka don hnim ema wangin vai in chan vek sen te ni lawa WhatsApp le phone call kha wang hanin i thanem ngai na in ani chu karon da chuaka hemi video hi sainik school in chu ti chon an tia ti kha official ati chu kha ani chuang lo ti kha i milo hriat sak bok non nia